I pozdrav youtuberi, danas, to jest noćas, pokazujem vam nešto što ima samo u mom selu, a to je drvoplamen. I inače ovo drvo je staro preko 100 godina, ali evo noćas dođem u kraj, nema njemu spasa više. Hoće mjesto biti neobično bez ovoga drveta, jer eto, posle 100 i više godina nema ga, to jest ima ga još, ali ga neće biti. Gori vatra za Dunava. Iz daleka. Znači ovo sigurno nema niđe bez u moje selo.